Pozdrav drugari, dobro došli u 49. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da demonstriramo anonimnu funkciju. Sad, zašto mi koristimo anonimnu funkciju, odnosno zašto joj nismo dali ime? A recimo da želimo neku funkciju da iskoristimo samo jedan put, odnosno da nam više neće koristiti u daljem kodu, koristimo anonimnu funkciju, odnosno funkciju koja nema ime. Ovdje sam ja napravio jedan demo program gdje na klik dugmenta ova poruka se pojavi. Pa, ajde da vidimo kako funkcioniše. Evo, pritisni se pojavi ta poruka. Dobro, ajde da vidimo šta smo to uradili. Imamo jedno ovdje dugme, dali smo mu ID dugme i kao što vidite ovdje nema nikakve funkcije, nema nikakvog eventa. Zatim u ovim script tagovima smo pozvali dokument i kažemo uzmi mi element pod ID-em dugme i pozivamo add event listener, dakle pozivamo event koji želimo da se sluša, odnosno događaj koji želimo da se sluša, i pozivamo metod, odnosno šta želimo da uradimo. Dakle, na klik pozivamo anonimnu funkciju. Dakle, ova zagrada i ova strelica u stvari predstavlja anonimnu funkciju i dalje kažemo šta želimo da ta anonimna funkcija uradi. Dakle, alert, da mi se pojavi ovaj pop-up sa ovim tekstom ovdje. Dobro, sad kao što vidite, ja sam ovdje prešao na novi editor, na preporuku i mogu vam reći da mi se sviđa. U pitanju je ovaj Visual Studio Code. Ja sam čovjek koji voli jednostavne stvari i onaj Notepad jeste prilično jednostavan, ali ajde da vam pokažem zašto mi se sviđa ovaj Visual Studio Code. Vidite ovdje, dakle, kada pređem dugmetom, on mi objašnjava šta to ovdje predstavlja. Vidite, dobijam raznorazne poruke. Vidite, kada objašnjava mi da je get element by ID metod, da je ovo isto metod, ovdje mi kaže da je ovo funkcija i tako dalje. Šta još recimo je dobro kod ovog editora? Recimo on zna da mi formatira pravilno ovaj kod, pošto sam ja poprilično trapav kad je formatiranje koda u pitanju. I recimo kada kliknem format kod, on ga formatira onako kako treba. On mi isto ovdje recimo daje predloge, recimo da hoću da ovdje dodam neki event i on mi ovdje nudi koje to eventove sve mogu da dodam i tako dalje. Sve u svemu fin editor, koristit ću ga i dalje. Naravno, on ima još mnogo više funkcija. Mogu da se ubace neki breakpointi gdje želimo da se zaustavi kod i da ne učitava dalje i tako dalje i tako dalje.
Sve svemu moja topla preporuka, pa isprobavajte. Eto, toliko za ovaj put, svako dobro i pozdrav!